Assalamualaikum. Leh. Assalamualaikum. Soleh. Soleh. Waalaikumsalam. Jadi ya Jang. Jang di bawah tuh Jang. Di situ. Bagus. Ayo. Jangan. Idea kunan buat temernya gitu. Doang karena nyeri perang saing. Tunggu majang iya beteng aing kunaon bamulus ki Jang. Gara-gara modal belum jauh Jang. Pakai sambal telan. Jadi naik mulus be mencret deh tanah ge Jang. Aing nyiksa deh Jang. Dia mau ngolok Soleh. Ayah bete aneh. Kulub jauh jeung sambal delan ya tuh asup ngaco rorosanan. Tapi iya buka beneran amat Dina. Tadina kan aing rek ngajak dia ulin karena babaturan baheula aing karena si Sarba. Saya tak masuk air bae obat dia kermencret kan. Kurang kali itu bae geus hayu. Soalnya saya tak mananan enggak aya bae insyaallah MJRP. Nan MJRP Jang. Mujarab. Serius sih Jang. Soalnya aing tadi ya prat-prat bae Jang. Ulan keluar bukurna bae Jang. Dewa Rosa. Pas sampai keluar bukurna gitu. Dan guys, dia ulah khawatir. Kurang langsung kaimah babaturan aing bae. Pokoknya mah berang-berang mau berkat. Nanti Jang artinya Jang. Wah, curang kat hayu. Jang tangguhan Jang. Leh. Nan Jang. Kayak rada-rada pohoy heh. Dia mah kebiasaan. Kampung Bantar Panjang, Desa Banyu Biru, Kecamatan Labuan. Aku gua asa-asa, tapi poho. Tapi na inget kan? Ingat lah, masa yuk. Yuk, buru. Ya, batin mana ng podanggi. Jang. Han? Andi ya? Aing ngising Jang. Gimana? Jadi Jang. Carekeun bae dia mah, ulah sok motoran Cigede. Karena banjir, komku eta dia teh macam-macam bae yuk. Sepi amat ya. Jang, atuh dia mah kuat baik bae jelema mana? Dia mah doang ayu teh. Nah, gua kebiasaan teh atuh taek bae. Pak. Assalamualaikum. Pak. Udah lah. Ayo dulu mari dulu bae. Wah. Dia mata dina Jang. Dia parah am. Waktu itu main seret bae kebetai. Dosa. Aing keur mulus ge nampo dia kitu. Aing seuri Jang. Ya. Aduh aing. Aduh. Puas di konjing sirikin aing aneh. Lain Jang. Ih ngabaturan dia di samat Jang. Pugu geleh. Tuh, dulu ge tangkal buahna. Leubet kan? Mana Jang? Tuh dia solbeh. Iya dia Jang. Tapi neta maratah kene Jang. Hata-hata kayak nguna dia pakai metis meta ngacok. Awas dia mulut cokot-cokot jelema na bangor dia mah. Dengan mentabe ke baturan dia. Wah, buku mah aing ieu keur nungguan si Sarba. Aneh. Baturan dia ke mana deui?
aya dia jang. Oh. Dan mana rasanya ya? Ngesnan dia. Tah aing ti gubrus karena kolomna eta kolom keong dia tah. Kubata dina gitu. Gara soleh tah. Ih. Dan ya ngeslir jadi dia. Geus aya meureun 2 jam tah aing jeung si soleh nang gua sampai ti gubrus pantat. Aduh, aing misalin lah burung yuk. Ayo baju mana di dia ge. Aya. Heeh. Geus. Ayo. Si biasa si Sarma mah kileh. Namun ngomong Tiba heula dia. Kita tahun lah. Eta baturan si Kijang. Itu amat yang model nggak? Iya nembek dong, lain peteng tuh kurang tarik timba pelasai. Gerak nempo. Ih, pelama sih si Kijang. Keterlaluan dia sih mah. Kita neng make daster segala. Dia aku cicik Jang. Atuh kumaha aja bajuna ge eta lah jang. Kupluk yang mana leh? Eta aku dah. Oh. Lain di luhur be yuk. Tah, aing tadi geus di pasar meuli keceprot. Luhur mana? Dia. Oh. Di dia mah teu naon. Ayo lah. Coba kek, aing ge. Lain aya tamu ya. Aku kita dia. Iya, ngampar lah ya. Kebetulan baik. Dia gede ya, jang. Lain ya, aya naon ya. Karena raget aing ulin ka dieu perlunan ya. Kaiji aing hayang silaturahmi, terus kedua kebeneran aing hayang nanyakeun obat mencret. Babaturan aing cenah ge geus ngadar klub cau jeung sambal delan. Makana mencret bae. Oh, obat mencret. Aya asana mah. Obat mencret. Man ke slow bae tuh. Urang mah piala ya, tah. Keceprot aya pan karek menang meuli tadi. Ya urang geus lila teu panggih pan. Nangis bro. Ketungan ya. Cak. Jang eta baturan dia. Kala po. Ceprot na. Tinggalan. Nah, jadi palingan. Eta baturan dia. Kurang Jang. Gimana? Dia nembek aing kuat Jang. Senyawa. Dia kayak pempelan dia. Pun baik dia. Anjang sugan tuh baturan dia. Obat mencret aja. Allahumma sholli wa sallim ala. Ya, aduh. Ceprot tak kopi tak. Lain jang. Eta baturan dia ngaran saha? Soleh, gerak. Oh. Sarba. Soleh, sah. Tiba heula mana mah kitu. Kira-kira deh Sarba. Ngobrol sampai kamu muncrat gitu ka beungeut aing. Hampura jang. Aing saking semangatna ya be. Sono pan geus kebel teu kapanggih. Ngobrol jeung babaturan baheula. Ditampi burung ya. Oh iya gerak-gerak, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dong leh? Ebeng. Jang atuh lalaunan dia mah da keceprot kok mencret gitu ke beungeut aing. Saking semangat aing leh. Dek nyiksa amat Jang, dasar main mulus. Dia dipencretan di baka ceprot. Ih, parah dia nyiksa diam Jang. Ngeunah soalna, keceprotna. Iya. Arah dia berang darna. Ih, rencret dia mah. Oh, Sarba. Aing tadi pas ka dieu mendak tangkal buah di situ. Jeung dipetiskeun mah ngeunah eta. Dia mah mata bileun, kanan hayang bae Jang. Ih, bating. Dia hayang buah. Tuh ngalah bae sih. Aya ieu. Oh, kamari ge aing ngalah buah adik aya sana mah di dapur. Coba. Kayak burung ya keurang ya. Kayak nyokot lah. Aing bumbuna. Ah, Jang. Eta baturan dia parah amat sih. Ngobrol kok sama mencret gitu ke beungeut dia Jang. Oh. Dia ge sarua darna kok mencret ke beungeut aing. Bila amat Sarba.
Ya. Ya. Edan. Ya pelem nih mah. Gerak leh, tak leh. Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak ditampi, Mbak. Ayo gerak mangga. Nah, dong. Biasaan dok Indonesia manan gua disisakeun bae. Soleh, ya. Ada euy. Aing. Non dia. Aing. Poho kan petis di dia si jangan buah aing mati segala aing. Udah sama kermain cret. Duh mules dia aing. Aduh. Dia mah. Ih, Mbak aing minum di segalanya. Ayo gerak. Aing dia sih yo. Aing. Ketangguan. Di buri leh. Di mana? Kamu nyala di buri. di masjid. Aduh, Soleh. Aing. Gara-gara si kijang sih yo. Namun gua segala mati segala. Gua aing kermain cret. Lain serba dia erang dah lu. Atuh coba yang kadang-kadang. Kayak kenal kan aing ya. Atuh siap. Beres Leh. Beres jang panas dia. Jang. Balik bayu. Gua tanya ngisi ping bae kena. Kok balik sih? Panas tuh gua jang naik cret aing tadi ge tanah. Aduh, weh serba hampir nya aing rek balik bae. Tapi Balik aing gitu. nitip baju aing tadinya. Oh, Kayak kue geus, dibalikin ya. Oh. Ya. Kayak ira-ira aing ulin ka dia. Oh, Ya. dari tangga. Oh, siapa? Nuhun sarbanya. Oh, Ya ya. hampurannya. Ayo guys. Gua turang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Lu ada Jang? Leh. Oh. Jang. Dong iya, ayo lupa orang Jang. Naon Leh? Tadi lain kayak mahasiswa ba, arek main tobat mencret Jang. Dia sih lo batin basa-basi. Dar kaceplok ge mencret kebanget aing dia mah. Iksa Jang. Po aing nu po bener. Laju urang geus balik di bedroom yuk. Tuh kudu. Aing setuat lempang kena kacirit deh, geus prat-prot aing. Dia mah. Aing geus sebagai tanda hampura aing, ku aing digandong. Ayo. Aing kuning satu daster deh. Ayo gerak. Gerak amat Leh. Oke Leh. Ih, nu bas naon? Aing kepacirit Jang. Dia sih, nahan gua. Tanda tobat mencret deh. Lu aing. Gimana ya? Edan. Dia jangan kepencret kami. Aing dia. Rasa, bisa. Katanya si Ules pakai itu bae ya tebel ya. Emang tiba lah. Aja. Kuat aing seri demer. Aduh, ulangi.